facilities igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asirigo lidio gotugutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigwitira Semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Yokombonyo mwanone kirijane Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asedi goldense kegima mbambwate sema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagutoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabukubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabukubonyora gwetera ase nchera jesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera asina mbende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Waire byana nde mwanchumu ligiriria chinsa ikomi chabona magarobe kiunga chinsa ikomi korugaiga Getembe TV anane aitobere to gukwaliganiria kurwa chinsemo au ime amona isiko yeliro balia gusi ayabeire kago kolekana na boigo ayagendete kwenekiwa isaranso ike ilio inkomanye onsi asinchira yobwenge Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio na DJ Atsan na butoko bwaterana iliko enekia ngo yanyorore asinchira yobwenge na nchengo kwa letera nigo nkuru kwa Ruth Kemunto ekeunga chinsa ikomini goto guchaka kurwa se sekta y'obosombi asebono ikyombege kuligiriria obukoreri bw'echipara kya NTSA kyabeire kego ichanira umubaro manene bw'abantu ubabere bagusiria magimabo asomo basukano mabwe para anene asomwa koyoiga asebabere bagoteba nigokinire goika elibweyemo n'abantu emyeyemo nigo bono babere bakubulia abarundi bonsi naboigo abantu bonsi koba maiso anene kerobara chipara buna enchereyemo yokugendera kulinda magima y'abantu ekero bagokora obosombi so that wakati kuna shida ukiangalia kwa stage zote zetu tungeomba tu askari wetu pale tunabebea kwa mashimo zetu unapata tu hakuna mahali pazuri pa kuegeza gari ukiangalia kama hapa Kabati naona tunabebea kwa flyover. Nyinyi you have impressed a very good relationship between the police officers na operators wa tuk-tuk. Natumai it is in the protocol of the police service kwamba wakati unakamata mtu jambo la kwanza unamweleza sababu yake kushikwa ni gani. Mwaka huu peke yake tumeshapoteza watu zaidi ya 1100. Kwa hivyo langu ni kuwahimiza bali na kutafuta pesa. Hawezi tafuta pesa kama uko umeumia. Oranga inakuwa
Number 5, katika ajali ambazo tunapatana nazo barabarani. And I'd like to ask each and every one of us to embrace dialogue. Dialogue will help us get what we want, what we need kama tu leo. Wanchumu ligereria togo tigana na yuho ekiombe kia Youth for Youth Movement ni igori tukolia lero baba bakumira na ase chinsemo chia keumbu ase balengi gukwanira igoro yokubwata chikura buna enchire yemo yokweyarigania ase bochoria bonene buli mutu omwaka bwechiri 2025 nebere ukwana korwa chinsemo echo litukolia lero nigo babere bakuboria abasaye bonsi wesokia ase obunge bali bonsi batarabwata chikura kwene kibuna nkweli kebale na kubwata chikura elikoenekia nkubachoro bale abarai bali paganeti anene asobochori bole bosio. Youth for youth power. Youth for youth power. Youth for youth power. Thank you. So lero eto umeranire buna abasae abarai bagusi na bali anene bataete korora oborai bagusi bwa chenchiri in a very good way. Ababonsi buna babwarocha they are aspirants which ward cheto chiagusi na ende eto kapchete chi constituency chionsi chiakisi county chirekianda na mutuaiga nkonya gupangana tole okoba bagoteba ngansinyo makura mbamureta bwati bono tuachire buna bamura eligera abantu mbai chakolete cheche asoborai bwaito bwegesaku gosa asoborai bwaito bwagusi elio tobeamo abasaya aba bamuire kwerwa na gwetigana kubwaterana gwakikisha na koene kyanga oborayi obuya ngo ichabole gose nkoene kigwabole ase liro balito lyagusi na Kenya ngima. So ase ngenche iyo abarayi bali babono ntobaeta masikani na abarayi abaiga togo chigosoa gosa abarayi abaiga bago chigosoa na barabumba demand ya masikani. So intuna abasaye titoko ganikorora muyegonde bwense okoleka na aseriro balito okoene kya chibura buru chinde chionse ntomanye tabara ingo chibale batumia abasaya ande ake bali bokogorwa kobono bono lero intubuna abasaye ba Youth for Youth Movement tuachakire esabali yokoene kya ngankoleta tole amaskani aseriro balito lyagusi twende Asamalieta nkoroku Naomi Nyakwara uyu GYYM na nje nkwaligani abasubati na abaisike bonsi tusange amo tubwate chikura tumunyare konyora abarayi abaya kyombekega kya Youth for Youth Movement tuomeranire na mono gusegeta abasaye banyare ko bambago soka na ndo gwestokia sobonge asenge njiyo kubwata chikura aba bonsi piroche baliga igana aspirants na enda maene mbali ngambale kadi mbabwate kadi yekura barabu baya bwatire tayari wana ntu to gusegeta abasaye bonsi banyare ko bambago esoki babwate chikura ukansara chitaliki chimuna bago chakatare 30 baesoki babwate chikura togo tigana na yo mwanchumu ligereria na kwenda guika ase chinsemo chia Narok nigo abarai bali bakwamiriria serikali ebalingi kurawanere umusike Anthony Kibagendi umubunge w'ibunge ya Kitutu Church South umusike Clive Ombanigisairu umubunge okitutu Masaba nigo litukulia lero igati ya abarai banda bange baikirana ase gusasima imeye chinsemecho chia Narok elikoene kibuna ngo kwandira bali abanainchi nabo igo kugendera komochia serikali anene kubwatikana n'uburai bwaye obwo etarabake wikirane chira echi babete bakulira abanainchi ekero balenge kurigia chikura ukwana ekerekyo nigo bono babere bakubulia chikanisa chonsi amo na barai bonsi wasabirania abarai nense ya Kenya asobwamo asekelibuna nigo baganiti gutwara umulembe nabo igo gutwara bumo ili gusikiense ya Kenya uchase ebirengo binde. Sasa mtuweke kwenye maombi, tuwe na ujasiri na tuwe watu ambao wataongoza hili taifa kwa njia ambayo inafaa. Tusiwe na uoga, kwa maana Mungu atatutangulia. Hiyo kadi ambayo tuko nayo ndio kadi itabadilisha sekta ya afya, ndio kadi itakayobadilisha sekta ya elimu, ndio kadi itakayotoa wa uongo na kuleta wasema ukweli,
ambao wanaamini Mungu. Hatutakuja kwenye madhabahu kwanza kuwadanganya ndio tupate kura zenu. Tutakuja tuseme ukweli na nyinyi mtuamini na mtuombee. Ile dada yangu Paulina amesema in Proverbs 29 verse 2 inasema when the righteous are in power the people rejoice. Lakini kukiwa na viongozi wabaya kwenye ushukani watu wanalia, vile Wakenya wanalia. Lakini pia ukiangalia kwenye Biblia inasema kwa Revelation 21 verse 8 inasema Mungu atawaadhibu vibaya sana wale watu ambao ni waoga. Mnajua watu waoga? The fearful, the sorcerers, wale wasinzi, nyinyi ndio Mwenyezi Mungu atawaadhibu vibaya sana. Kwa hivyo Mungu anasema tuwe na imani na tuwe courageous. We confront these kleptocratic lunatics, tuweze kuwatoa kwenye uongozi, sivyo? Ninawasihi tuende sisi wote kule Narok Town, tukutane pale inaitwa Naivas Grounds, tuweze kuzungumza na raia, tuambie vile Wakenya wameamua. Mko kadi nyinyi wote? Mko kadi? Murikyo butambe ase wizara y'ekisemi nigo aruro guchika buna chiskuru chonsi ichiyoboroso imeye bunge ya Emurwa Dikir chichigosekwa lituko ly'Ijuma lirabe chitariki 25 omutinyu yiga aya nkubwatikana n'obochori bwa UDA oburoberie gochigokorekana ase bunge yo ase bono batebire nigo bochori obwo burachikoba obwo mulembe na boigo obwasyoku nonyenabo nigo barurege kurege tindigo chase bonsi abo chikoleta chibura buru asobochori obwo ase batebire buna nigo baganetio mulembe koenekiwa enene ekerobochori obwo bogochigokorekana. Na wagombezi wataendeleza hii kampeni ya amani na hakutakuwa na fujo, na tumeonya yule mtu atatoa fujo as a party tutamdisqualify. We are very peaceful party. Tumeonyesha hata the other parties njia ya kuendeleza campaign, njia ya kuendeleza nominations. Kuna vitu vitatu tumesema hatutaki kuona: vita, fujo, udanganyifu na kuhonga wale watu watasimamia uchaguzi. We are working together, we are open, and we have given very firm instructions to the aspirants that we are not going to entertain any distraction or any interference of properties of the school. Like UDA nominations must be peaceful and must be conducted in a way that respects the property of all our schools in Emurwa Dikir constituency. Hii kazi tunaenda kufanya hapa election, hatutaki fujo. Tunataka kufanya hii kazi hapa election kwa amani kabisa, kwa sababu ukileta fujo yule candidate wako ama yule mtu ulikuwa anataka kupigia kura ataondolea kwa list ya wale watu wanawalia kiti ya Emurwa Dikir. So mimi nataka watu wote wakae kwa amani na Mwanchumu ligereria umuraibu ense ya Kenya Daktari William Ruto nigo litukulia lero aikirana asogo sasima ime ya Goro Sare ime ye county ya Homa Bay. Okwana kurwa ase county yuni gaberiga kubulia abaraibonsi koba abaraiya baya kuchiase abananchi balia ababete bakubachora na boigo kubabulia kubakolera emirimo ase kiribuna na bubabete bakuba emirimo. Kwa huyu kijana, we have a leader. In this young man, we have a future. Na kwa sababu mumemchagua huyu kijana, nitamfundisha kazi. Yes. Huyu kijana, tunaelewana jameni? I have mentored many young people and I see in this young man a future leader. And Boyd, I am going to work with you. I'm going to support you. I'm going to mentor you. And so that you can serve the people of Kasipul, the people of Homa Bay, and provide leadership
in our country, Kenya. Kwa sababu nimefika hapa, mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Homa Bay, mimi nimekuwa hapa mara nyingi, nimeongea na nyinyi kwa muda, tumekubaliana mambo yenu ya maendeleo, na nyinyi mnajua mahali tulikuwa, mahali tuko na mahali tunaenda. Ni kweli ama si kweli? Hapo nyuma tulianza na viongozi wenu, na mimi nataka nimshukuru gavana wenu huyu Gladys. Let me tell you, the people of Homa Bay, I work with many leaders, but it is rare to find leaders who put the interests of their people above their own positions. Narayo kuruwase kiunga chinsa ikomi mwanchumu ligiriria korendekera charagire chinsa ibere chabona magrova Arun Ototo Nyengiri na irene akoletera yu amuna yanda mange ahasinchira yoboikirano tugwakirembia muno yabene asingincho kwechora kwetengera Getembe TV na boigogendera kwegokeria emirobelio au ekero umurobeli bwemisa ogochukugukira yemo aseyemo tobwateranere Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio oyorekene kirio gine chipicha byagwe ni gakuruku DJ Adson na inche na koyaletera ni gonkurukwa Ruth Kemunto na koganiro twaro boligeri barobya. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tega Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwego kurose chicompany au locks and accessories babwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne chitap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath teaching au